آلانی دومی بار بلوچ خواتین پینل بزام بلوچ جنینانی غوربند و بلوچ نیشنل فرنٹ حوری اما کوئٹہ و کراچی پریس کلب دیما مظاہرہ کت و ایرانی سیکورٹی فورسز بزا ایران سپاہ پاسدارانی اوروش ما زامران دمگا و مولا سلیم شہید کنک یک بری پدا محکوم کو آہاوتی گپو گوشتان کا نتہا گوشت کے ایران اسلامی جمہوری چے گوستگیں 30 سالاں پا بلوچانی راجی جود ختم کنگا چے ہچ دابی انسانی دشمنی کاراں چکو پد نبے گن و ہزارانی صحابہ بلوچ کشتگو پاہاو داتا ہے بلوچ ریپبلکن پارٹی ترجمان میر شیر محمد بگٹی گوشے کے مطابق ڈیرے بگٹی دمگا پاکستان فوج نوکیں عرش سببا سی بھی گناہیں دہکان کاری بلوچ خادم نیاز محمد و رسول بخش بگٹی شہید و دگے ہش کس ٹپیک بیتگن و دگے ہشدہ بلوچ گرگو برک بیتگن یاد بیت کے گوستگیں ہفتے گیا شیر محمد بگٹیا گوشتگات کے آہانی دمگا پاکستان فوج یک دگے عرشی چنو لانچن مستوگے دمگے نیشنل پارٹی دیوان آئی دفترہ برجم بیت ما یہ دیوانا مستون و بلوچستان یہ دیگے جہاں بار بزا الیکٹریسٹی ہر روچ بند بے گے سرا گب بیت کے آئیے سببا مردم کو بازی مشکلان دیں پدیمان کشت و کشار بی آپی سببا ہوش کو تباہ بے گیں کہ پا دہکان و زمینداران مزنی تاوانین آہاں لوٹت کے حکومت ہر چون زودتر یہ نیوگا دلگوش بیدن آہاں گوشت کہ حالت ہما جہاں رسدگن کہ مردم مجبورن کہ احتجاج و مظاہرہ بکنند میں یک گران قدریں چارو کیا ای میل ارادہ تک و حال داتا کہ نامداری بلوچ شاہر مبارک قاضی و انور صاحب خانہ سابز بات بلوچستان ٹی وی چینل گوں گا پتران کنگا انکار ہوتا ہے آہاں گوشتہ کے سابزات بلوچستان چینل بلوچی زبان دو در ربیدہ گو موسیقیہ گلی تین طریقیہ پیش کنگا ہیں و زانک نوید کی یہ چینل کئی گئے تو آئیے مقصد و مراد چیئن و بلے تاہنی چو پیش دارا بیتا کہ بلوچی زبان و دو در ربیدہ گے تاوان بار کنگا شروع کنگ بیتا و ہمیش کا ماغو چوشیں چینل یا حال تران نظام مصاحبے نہ کھنے روشتاک انتخاب حال مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی سرو کو کماش و بلوچستان پیسری سر وزیر سردار اختر مینگلہ گوشتک کے بلوچ ضرور یک روچے وطی برکیں جد جودہ کامیاب بیانت آئیہ گوشت کہ جد جود اما آغا عبدالکریم خان جد جود رندگیرین سردار اختر مینگلہ گوشت کے بلوچستان لاورسیں سرزمینی نہیں و بلوچ گوستگیں 2000 سالہ یہ ملک ڈیہ مالکند ہنی ما یہ بیستو یکمی صدیہ درستی بلوچ باید وطی شناخت و پجارہ شریعہ بزانند و وطی تپاکیہ گیشتر بکنند و وطما وطی قبائلی جیڑا و دشمنیہ ختم بکنند و وطی تپنگ و صلاح دپا دشمن نیمگا بکنند بلوچ باید شریعہ سرپرد بند کے بلوچ دشمنی حکومت مدام کوشش کنگند کہ بلوچاں وطما وطا بمیڑینند بلے بلوچ باید آہانی یہ بلوچ دشمنی ناکام بکنند آئیہ گوشت کے ما بلوچ بلوچستان واہمد و مالک ہیں و بلوچستان بلوچانی سرزمین ہیں اگر بلوچستان چھ میں دستا شد گڑا ما جہانا میں ہچ دابی شناخت و پجاری پشت نہ کبید گوادر پورٹ اتھارٹی ادارکی کارکنوں کا چک بستگی 4 ہفتگا ہڑتال بزائد صاحب کو تک و احتجاج کنگند گوشتک کے اگن تا نومبر 4 تاریخ آہانی لوٹ منک مبید گڑا آہانی احتجاج آثر ذمہ دار گوادر پورٹ اتھارٹی احتجاج و ہڑتال کنو کنی لوٹند کے آہانی کار دائمی کنک بید بلے گوادر بندر واقداران انگت آہانی لوٹ نہ ماننے تک انجمن اتحاد مریہ یک واضح بیانی جاری کو تو گشتی کہ ایران زورا کے فوجی کارروائی ماں رویہ کپتی بلوچستان پاکیں بلوچانی خلافہ کارروائیں و ایران بمباری ساخت محکوم بھی انجمن اتحاد مریہ نمائندے گو بلوچ توارا گوشت کے بلوچ ہر جامع جہانا کے ببند آیا نسرا ظلم و زیادتی کھل بلوچانی خلاف زانگ بھی و آروچان دیر نہیں کہ
بلوچ ملت متحد و یکجا بیت و بلوچستان آزاد ملک ما یہ دنیا زانگی بیت. بلوچ ریپبلکن پارٹی شارزو نے ڈپٹی آرگنائزر واجہ یوسف بلوچہ بیان دا تو گشتی کے BSO آزاد تربت ریلی پر بلوچ سرمچاراں حمایت کند. یوسف بلوچہ چے بلوچ معروف کا لوٹوک بھی تا درست مئی ریلی باہر بزیرند و دنیا شون بدین کہ بلوچ وتی سرمچاراں پشری حمایت کنند. بلوچ کلچرل اینڈ سوشل فورم بزام پجار وتی یک شانداری و تاریخی دود ربیدگی کیسٹیا دیمی ماہ بزان نومبر ماہ شنگ کن پجار یہ پروگرامہ ماں کراچی برجاہ کو تگت. یہ پروگرام کیسٹ مزہ نامداری بلوچ شاعر وجہ نور محمد نورل وہ یہ دیگے نام تواری شاعراں عارف بلوچ، نصیر احمد بلوچ، شاہ جان داؤدی، حفیظ، عظیم، باسط، عاصم، رسول بخش فرید، حسن سربازی، راحیل عزیز و دیگے بلوچ فنکاراں پور کتر. بلوچستان ٹی وی حال رنو آثر تند میں پروگرام دومی بار گپترانیت وہ وجہ سبا دشتیاری کے آئی اولی بار شما گوستیں ہفتگا چارت نو یہ دومی بہرینی